Tala Fou o Tala Fou. Wauna ia le soifua maloloina New South Wales, mātua ina ia whaia tui pui pui o le whanau mai le flu, ina wa maita wina le toa tele o tamaiti wa tau fia i wharamai, e mai se foi tangata wa tau fia i potu tinga ina o no le vairusi. Whai mai le matanga renga le a fo i la tau o anga i atu i wharamai mo tong fitinga o tamaiti, e amata mai le se furu ono tau sanganga i lalo. O Kerry Chant, le ofisa siri le soifua maloloina, wa ia whailoa e toa se furu lua le leita maiti, na ave na atu i vaenga tinga ina o le wharamai, mō tonga fitinga, e wha maonia mai foi o le tele o tamaiti o lo tau fiele ICU, e le ini o latou wha le tonu na iei mua tau le soifua maloloina. Wa saunoa ia Chant i le APC, e le masani le tūlanga le le flu, ma ua ese mai le nei tau sanga. Pai loa le ofisa siri le influenza virus B e fōringa mai e onga o ngā tua na whianga. Na ia wha manatu foi o lo wha wau pēr lava na wha ta amilo le virusi le COVID le community e awa i lava na wha e tete ma whai tui pui pui mō le saunga le mū. E tolu sa furu tau sanga le matua le tamai tai wari patia le so wa madiu le tu i sauteo sini le pō na pō i le whai tua Bexley. Fa mai ripoti po le leitai no le ono i le fia whenanafi, na valawa nei le whesosoni whawawave se whale Unwen Road i Pexi, sa tong whiti ai si ata mai tai, pe tai na maniu lava i le no whanga le ai se teimi munmuriane. O le tau nei ua whaino mai e le tangata wa mōdia i le amata upu ma pue nei leo leo, e tolu suruiva tau sanga o se alii, pue na mai lava i lea no whanga, ma ufita wa ina leo leo e maasani ma le tamai tai wa fia. E le italia ina le tatala i tua o le tangata, mai tūla i whamsinonga i Sutherland i le so. Ua umale ola se tēnei titi na la vea i se ta avale le tu i saute i sifo me le pone i le pōna pō. O le tēnei titi na la vea i Shores Road i Werribee, po le kwata e te ai leiva, sa maliwa i lava i le vaenga lea na tupo i le whalavlave, pe ona whamaonia e leo leo. O le ta avale na la vea ai o lo sosoni nei i sue ngā leo leo o lo ta ua mai o se tamai tai. Wai mai whamtaranga i le solo o wha ngā solo le teminei le suenga, ma ua taro sanga fo i leo leo i so stasia si la pia se whamtaranga i a whesota i ane mo se whesosoani le sa ilinga, e leo wha i loa i le lipoti le mafua anga o le whalave. Wai mai pe ama le 5 pasese le Jetstar e au fieta maiti, ma se tamaita i a wha o ngāre wheelchair, na mamoe le malaiwa lele Queenslandi, ina ua o atu le tolu se fulu i tūla na whaatua i eistasio whainga malanga, anga i atu i Melepone. Li potia le 7 News o le whainga malanga sa fuafua anga i mai le Whit Sundays, i le tai au le asorua le vasenei, sa wha le au ngā ina le whainga malanga no matau putau le saunga le mū. Mori maule pasa se sa whaero atu ia i lātou, e ao nanga i ese marawa lele se ia whaia ngā ruenga insidia, pei tai e umane, mo sidia mare lua se furu whai tūla na whaatari ai. O le tue whaanono ai pasese, o le le lava ma le lele leo whasota inga ma le company wa lele, mai una veo se whaafita uli le sa idia o no fuanga, e anga ia i e whaatari ai le umilea o le whaatuai. Ni potia na mamoe ai nisi lungo le foloa o le malaiwa lele manufoa, ai whaato ama whaionanga i ese pasese me le pone le te o le tolu i le awa uli ana nafi. Wai mai le Jetstar sa ngā rue marosi lau whai ngā ruenga le sa idia o ni no fuanga mo pasese, accommodation, pei ta i titi potu nā mano ane, sa whao o lawa fo i ai vouchers o tau mafa ma mea inu mo i lātou, ia mau fo ina fo i le tue tutongi nā to tupe sa whaalu mo mea sana no fo i nisi. Ma le tana manmuli wa whaata i rito o tele li poti wa whaalongo ina i le atinu i le so, e winga iata o nisi o tamata a alo le laka piliki, i le o lava lava, wa liki lunga o penga ta whaailangi au no mani a lātou whaatananga, ia whaatinoa i le atulanga. E o mai le temine i le o manino po o ai tamata alo lo o au fie le mata upu, e whai mai le AFL, o lo o whaia nei a lātou suenga, ai titi mai pe fastfuru rima tamata alo lo o au fie, o nisi o lo ta alo i pea i le teminei, ma nisi ua le o tue ta alo. Wa taro sanga le AFL i le atunu ia wha alo longia tūlanga o tamata alo mana i o lātou ainga i le nei mata upu ma ale, ma wha mautu mai e le iaise marienga i lātou lo o au fia i ata ia wha alau i lo ai wha alau i tele. Mo foina le fisosoani o le welfare support, mo tamata alo lo o a fia, ma lo ngalu e wha tasfoi ma lātou kalapu le sa i dia o lena whatinoina le nei ngā yoinga le manuia. Tala ia le radio Samoa mai Ausetalia i le nei foi asa tofi, ma foi se si wha poponga tai au, wha soifoia.